Sasa man, je ubuzima bwanze man, siko nabize nizo kubaya. Reba umuntu ubuzima bwanze wane mba numva wane no kwivira no muri iyi city. Kuko ubukene ni bwatari. Sinzi kuntu uzumva vure. Ikibazo nkubaza n'ikindi. Izi nzira z'ubuhumbu ugamba kuma wishinga zizogushikana. Erega ji hari ibintu bimwe mutaba mwese man. Hano iyo umuntu abuze zo kubaya, uramedita nyine ariko ureba byanze man. Sasa rero ngubwire man. Je kweli mbona isite gusa no bivamo mani kuko mani n'abadaga bapeti bose baba babisi. Nakigenda vraiment ntabishasha. Ariko wewe misi yose uje ngahi wanje nibishasha. Uri umumenyesha makuru. Niho amabazi aho bagiye hose namburiye Edison yahoze. Hagiye hose nibishasha nakabishasha. Urona kuri yono na mwino misi. Mani, gabanya itabi. Utera imirire, utera itamenye nuyataka umuceri mwinshi ku masupageti menshi inyama nuko ubugari akangota. Nawe sinzi bino bitabi. Ndakora yugiye gusara araba ngene usigaye uvuga honyene. Urahenga bamukuvuga ukamenga bakuze. Yo, ahubwo umupeta maze kubipanchera. Zuko udashona mani. Wundi hori niga wowe, wundi ugiye kuzobibabisi. Riko kubwira mani situation ukuntu bimeze mu isite urazumva ji nuko abapeti benshi baba bababisi ahubwo we nkoma ku kadege ninjira hano mfata imyotsi ngahe hanyuma ndaza kugaruka koma mani wasira kubwiye none wewe kuri mu gusaraga mani sariki je urakwiye n'ishapu na inzu ugomba nkubita makofi rega na n'inzu ugomba unyataka we nkoma mani ndege ninjira hano we rabiyo comportement yo usigaye wiga ni comportement za bizarre nyine nk'abantu nyine bamaze gukolonizwa n'itabi Tebi itabi na urizo gushikana man. Ukene kubibabisi. Ariko se basi. Reka basi ndaguhe na makenya basi cyenda yo konoru. Koma. Akira. Muga jusuye kuza kuncoresha nga. Kandi urakwiye guheba itabi bro. Toka. Acho rizokumarira ngene usiga utamba kugenda urasobo kumenga ni masunaka. I go finish you. Kajagari meze bitumsa. Who get has first? I get old model. Ni neza. Usa n'warakaye. Ari ndi mu byishimo. None wo kwa mawani kamenyo uri ngaha ku isi misi yose ukamani kamenyo. Haragera igihe nawe ufata ibintu kiyumvira ukamedi tukamenya iyo uri kuraja niyo uri kurava. Yo bro. Nivyo kabisa. Bisa umuntu azoza medite anytime. Hari umuntu muzima atamedita. Ngabona ubuzima butubaye musanga bugoye. Jero niyo ngiye muri meditation. Ushanga nageze na pilier nkaja muri meditation. Jesus! Ubundi bro, nuzoza medita. Ntukabe gusi Babylon urayizi. Ntukabe Babylon n'umunsi numwe. Ibyo nivyo nkubwiye. Ahubwo cyo nashaka kukubaza ni kunguko. Wewe ufite ikihe kibazo ko nzi kubana n'abavyeyi utaba muri ghetto, abavyeyi bakugaburira bakwambika dore bakugura ikirato dore ico mfite wabonye. None wewe ni ikihe kibazo ufite? Ese kwanza abavyeyi babahe? Subundi wiwe ninde yakubwiye ko jembana n'abavyeyi? Irakugaragaraho. Jewe Jewe ndibana nibera mu kageto kanje ndi hama Kenya. Ivyo byawe ukuravuga ngo by'abavyeyi nabasize ruguye. Aha! Kumba muri ghetto mboneho rero akanya ko gusaba service nari nshaka. Ariko mwebwe no musi mushaka kwiki mwe babantu akavuye ngaha akavuye gucoresha amahera yo kunyurumogi aho gucoresha amahera yo gufungura. None naho nguje kunsaba ama service nyabaki. Si cyata. Ese ubundi waje wana ndi Croix Rouge. Si cyata ari ikintu gisanzwe ku basore. Basore Ahubwo kimbaze ngikubwiye. wewe ngushaka ama service wadutambwiye ko ndayibwira ngaho mbwira ibikugenza namba ari bishoboka ndabigukorera mugumenye ko je ntari Croix Rouge ntari na hasere ivyo uzakumbwira mu gutwi urusaku ruhera sara basireka ndakubwira ukuri sasa bro jewe rero nari mfise inshuti yanje yagiye muri Kongo iri Misisi kwimbinoro sasa amaze kwimbinoro kugeza n'ubu nibarabahemba kugira ngo azogaruke rero kuba yaragiye hari umuntu yasigiye ifunguzo za ghetto yiwe kuba yarasigiye ifunguzo za ghetto yiwe umutipe nawe aba mwikorari kuba mwikorari hari ukuja kumureba nasabye n'inambazi yo kugira ngo ndamuhamagara yitabe nazibuze sinzi imbu muri wamushiranye muri no quartier yabo ndamuri rero wewe nabonye nta wundi rero ubwira ico kibazo kandi kubwira ico kibazo urabizi yuko turi abajene twese bitegerezwa kugira ute kudufasha inkuko nawo nsaba kandi ga service rero ko ga service ndabizinjika kuva wavugiye ama service yego numvise ari umugara frere wawe yagiye muri Kongo hari uwundi ngo ari muri korali hari uwundi mama ngo yipfunguruze none yovuga service ugenzwa ushakiki mu majambo make bro narisha kuntiza kagito Jesus is Lord. Banza umvirize kwanza
nazanye omo yo kumeza amashuka sintuzenye no guhanagura imatera nta kibazo cyo kirakemutse nta kibazo rero rushaka nimuke oya desere bro desere nk'umuntu w'umujama bakuye ko inzu yanje ari hotel oya si hotel niyo mpamvu ndiko gusaba umviza ndakubwire hotel barinda gusaba jana babwiye ko mwamenyereye mwino kariti ndakubwiye ati singeza sindaguha kandi sindaguha bro reka kubereza inshusho mbi reka kubiheza inshusho mbi je n'umukobwa dukundana tumaranye imyaka 5 wumvise imyaka 5 bro twariganye muri secondaire si bwa bukobwa bugende gutora hajya hepfo bagaca bazana mu mageto dufise gahunda nyuma y'amezi 5 tugiye gusora save the date bro no kuganira gusa nta kintu ca hatari tugiye kwakorera udashaka kunyumva ndakwinginze nyumva basubwarimo sivyo none aha ntiwumva none rega watanguye uncacanya ngo muri Kongo ngo muri korale ngo ipfunguruzo ngo igeto ngo izahabu kumero disenze kushaka ari muganirira no mukobwa mukundanye ninganira ibintu vya mariage je nenze rero kushaka kuhazana bwa bukobwa bw'indaya muzururu hariya hose kuri yonze hehe mwamu nyine hajye mu nyine urazi hamwe waruja kubasuma kera uravyumva rero karuko cyaho ndashobora kukwemerera mugabo ni sere condition ntimuzoteba kuganira ibintu vya mariage no gupanga itariki cyangwa gapanga ingene muzogera invitation ingene muzoja kugira dote suko none yego bro yego kabisa yega arakuna abantu bihenda bakihenda imwe vya hatari rimwe na rimwe ari umuntu mbona ngo Madrid ngo nubwo burara bisigura ngo nja kureba udukobwa yiba aho hose turi si wabakobwa b'uburofu ni mukobwa ufise gahunda suko nguko mani ndabizi uranyizeye basi uraza kuyibona baza kuyibona ku nyuma hama rero ndakubaze agafunguruzo ndagakura ajya agafunguruzo uza gusanga huguruye fresh kabisa ngo reka nihute ntaza gusanga yashe sivyo none turongera rero ku mugoroba kumbe bari mwahanye na gahunda Why? I'm supposed to be here of this. I don't want peace. I want problems. No mubisanzwe urabizi ndumwana mwiza. Ishuri nararangije kandi mpandamukana amanota meza urabizi. Nta kuntu hano hanze nabo reka kumpamya. Ndumwana mwiza frema kandi nawe urabizi. Uzuntuma nk'ubu nyine wunjumi. Nza nyirukanka n'amaguru. Imva nshitse icyo wantumye ngagishitse. Umva narabaye umwana mubi. Ndumwana mwiza frema. Abaye umwana mubi. Abaye umwana mubi kandi gaburiya isura n'umutima biratandukanye. Uri mwiza ku isura ariko ushaka gusanga uri hari abandi nyine batameze neza gusa hari ikintu kiri mu kumbabaza hari abana bari mu gusakuza mu makanisa bakigira nabi kavuga ati none barabavyeyi we undi buhanura abana kabiri ariko nza gusanga hari n'abana bananiranye mu bisanzwe abavyeyi ari gusanga baravuze bakagira gute bamwe ugasanga bataye amajojo hari imbere kuri rutaro ugasanga bayanduje kandi biriravuga ngo nugera ngo mu nzu y'Imana urinde ikirenge cyawe reba ukuntu noneho bavuga ngo urinde ikirenge noneho umunwa n'ibindi ibyo gabyo ntibigomba no kuruha bikora kuri ubwo hari ibintu bizabimbabaza kandi cyane abavyeyi kabisa hari ibintu biri mu kudukubita ku mutima twumva turahwereye n'umubabaro undebe nk'umuntu ngo avuye kunywa inzoga karaza kubyina imbere bamwe banuka inzoga abandi ugasanga intuza amatabi ibice by'amatabi ko birahanuka imbere birabintu sibyo nimba ubayeho hanze wo hanze ariko ibintu byo kwishushanya birasibyiza mwana wacu muze mutwumva twebwe abavyeyi ba urabizi ndi umwana wawe uranzi iyo nje nizera yuko ubuzi nivyo mbankora suko nguko sofu tutundu gusa nje nigira utunguru tw'amafreshere nyuma y'utunguru nta kindi kintu uzi ari kindi kintu uzi ho kibi nta kindi kandi urabizi yuko ibi nta kintu uzica papa suko nguko uzotegereza urene nimba ari kindi kintu habe na kimwe bazomvugaho kibi kinyuranye n'utunguru gusa ndi umwana mwiza ndakumvira uri papa waramzaye ndakubaha ngakubahana na mama n'abana tuvukana nyuma y'izo ngibyo nta kindi kintu uzigero nyumva uzotegereze gusurebe nimba ari tuzonyumva none uko bimeze nshaka yuko wubaka naho ibyo umusatsi ntacyo uvuze
nshaka yuko ushaka umugore umukobwa ugende upatana ushaka umukobwa mwiza fiance ushaka umwana mwiza utunganye w'umukristo w'umuco uzugera mu ikanisa pana abagabo hanze simbakunda simbishaka kabisa sinshaka umugore uzoza utuka nyirabukwe cyangwa agatunga urutoki sewe cyangwa umugore muzamurara muri magurana mu Rwanda simbishaka biri nshaka umwana mwiza utunganye nawe uravuga umwiza nawe uramwumva ntabwo uri muto nzogukorera imanza zose nzogukorera ubukwe dote ibintu inga tuzama tugenda tuzishorera ibintu zose nzobikora ariko kinkungwa wewe ariko mana yanje ni abantu ko mabayo nikisha ariko wewe umuntu wunya barabaha inzoka mugaca mujya n'umurizo akabahavora bambe akabaha lifti mugaca mujya no kuri vora akwa mugabo nasone ufite zo kuduha umuntu akabaha kare muri saro mugaca mujya no muri shambe habaye bunara kimuzi wewe we kingungo ntara kimuzi niki cabaye ntara kimuzi niki cabaye je mbwira ukuntu wontira igeto ugiye kunyononera igeto nyene hera bigitanda canje mwaboma isaso iri hariya igitanda coco sinzi ko kizosubira kuba igitanda matera hariya ishuka hariya amavisi hariya je nibyo rwansa lekeraho ni ibiki kurantera icugazo urwo rugambo n'urwiki ese iyo nduru ni iki igeto ni iki kwanza igeto wewe ntabyo mumenya gusa uyu muhungu jewe yaje kuntira igeto nyene niko yamumeze niko sha zubiza ayo mavisi mbaya numva ayavuga nariki wabaye umufundi oya jabwira ukuntu gutiza igeto ukambwira yuko wewe ugomba kuganiriramo n'umukobwa muzubakana uravyumva ngo ugomba kugira amayani umupange mama madata nyine muzugira dole hanyuma nkaca nsanga igitanda canje mwakipomaguye rero twari twavuganye oya mbwira ukuntu ishuka yoyo nasanze ijovya amazi imvura yaguye mu igeto yanje mwari mu biti kugira rero niko bategura mariage hajya rero mariko marakora invitation mu nzu yanje nagize ndinjira sanga umuntu uko n'umuntu uyu muntu arashobora kuba yasaze reka mubaze gatoya wa mugabo kumva ufite ubwe akuzi kuri ari papa ari pasteur de plus uzi ko agasaze none none namba ari papa wawe ibyo bihuriye hehe no kugutiza igeto ukanyononera icuba uwo bisubiramo ariko je ngiye kugutira n'igeto ucu nkubita imbere nyereka yagatama je senze ko ari so wawe je nari nzi uko yagatama igira natana kubona ukurumva ufite ubwenge wowe none jijyo nari ndabiye nuko bimeze umwana wanje narizi ngo ni intangarugero muri no quartier none ugeza kumutiza ngo amageto ngo ibiki n'ibiki byerekana ko wamutirishije inzu aja gusambana so yayihaye none yayihaye cyo gutongana imbere yawe so ariko ndabica so munzani ariko muzi ko wakoze ikosa n'uwamushigikiye bose bahanwa cyo kimwe Yesu kugira ngo papa ndamuvuga ngakunyu wamubonye none Suwe nije ko nagutije gato ukanyononera n'imatera so nta mpemvye amahira